it's because le nkonzo ayisiyona yami, ngisithunywa, ngisisebenzi. Isisebenzi asiyenzi lento esiyifunayo kodwa senza umsebenzi walowo osithumileyo. So njengoba sikule convention, Passover convention, akusiwo wonke umuntu la ozophiliswa intshumayelo. Kukhona la kumele baphile ngeworship. Akusiwo wonke umuntu la ozophiliswa iworship. Kukhona abazophiliswa intshumayelo. Akusiwo wonke umuntu ozophiliswa intshumayelo. Kukhona abazophiliswa nawo umnikelo. Akusiwo wonke umuntu ozophiliswa nawo umnikelo. Abanye bazophiliswa ipresence kaThixo phakathi kule convention. Uma uye garage, ake sithi garage, uthola kuneyimoto zonke ezikhona lapha, kuno-Mercedes, kuno-Hyundai, kunani wonke unhlobo womoto, kodwa wonke uye service, uye garage. Kodwa kule garage oya kuyo awuyi ngey'meko ezifanayo. Nama-prices wakhona asibhadala ukufana ngoba iy'meko zethu asifana. Tshela bakhathi nathi namhlanje size-garage. Umechanic uses. And lo mechanic wethu ayikho into emhlulayo. Umthetho wambazalwane mangifika enkozweni ngiyahlala. Nje makho umfundisi uyahlala. Umfundisi mayifika enkozweni akaziphathi uyahlala. Umfundisi, even if when I attend a funeral, mina ngizoyenza inkonzo. Angibi formal. Angibi njani? Usho mina angibi formal ngoba njengoba ngibatshela bakhala ukuthi umuhle makhelwane. Njengoba ngibahle so umuhle kodwa unesimo nemeko. Le hairstyle yakho, le sigqoko sakho, le suit yakho kunento eyifihlile ngaphakathi. Wesibazalwane ngiyamthanda ukuswenka mina. Side back yakho madam ngikhombise ngale yakho. Thina bazalwane asishumayeli kuphela even nalaku convention
sishumayela nasemngcwabeni. Sishumayela nakuphi? Uyayibona le side back. Woyithanda le side back. Tshela bakhe kumele ube nayo. Mina ngiyashumayela manje. Tshela bakhe kumele ube nayo makhelwane. Kuyenzeka khona umuntu engikhuluma naye. Kuyenzeka lo nyaka kungenzeka ningena nonke wena nonkosikazi kodwa lo nyaka ningawuqedi nonke. Kodwa awuthi kungena ikhona ithi umyeni wakho ubhubhile ngengozi yemoto ukhala kodwa noma ukhala ingqondo yakhe mayingalahleki mayingahambi. Khala uthatha amakhiya ukhisa isivali sakho sasekamereni lakho ufaka amakhiya kuphi ku-side back. Uhambe uyoconfirm ukuthi lento bayishoyo iqiniso noma cha. Ufike uyiconfirm ukhale uqede lapho uhambe uyostole emall uyothenga mattress. Uyothenga ini? Mawuthenga mattress awufake ekamereni lakho uyakhiya. Bese ubeke dining room. Bese uhlala khona dining room. Uhleli nane side back. Isikhiya sikuphi siku-side back. Ofuna ukuya ekamereni lakho uya kuphi? Uza kuwe. Ngoba isikhiya sikuphi? That is why siyafundisa ukuthi ngiyacela botata bakunisondele thu. Angithi sinale formula ukuthi mhlazana ushonelwe kumele omunye akuphathe ngapha. Sondela ngapha. Omunye akuphathe ngapha. Angithi bathi awusana amandla. Hamba noma uhamba uwa. Kodwa wakuyiside back yakho esenjani uyibambe. Uthi uyawa phezu kweside back uyibambe. Ngoba kunabantu la bethi bashonelwa bese balahlekelwa izinto eziningi. Ngoba emakamereni ungena noma uba. Nabaganga bayangena bese bagange wena. Kanti mufake isikhiya sakho ku-side back. Uthi uwe phezu kwaso isibambe. Sanibonani bazalwane. Ayitshela kodwa umphako lo. Umune inkukhu nazi inkukhu zasemakhaya. Nazi inkukhu zasemakhaya. Anazi okwento kusedrobheni. Mina ngibe ilalini bathe emakhaya kuseyilalini. Ngibe ilalini. Umunazo lezi inkukhu eyilalini ufake nekhiya ukhiye thatha isikhiya ufake ku-side back. Uvuke ngo-4 ekuseni uyocheka ukuthi inkukhu zakho zisaphelele ngoba banomkhuba ukuthi bayithathe bapheke ngazo bese beza kubathi isishebo siphelile. Kuphi indoda kuphele yonke into usale ney'koloto. Akangene evesini. That is why tata ngifika ngithola mina even ku-funeral ngoba bayahlupha la bantu abangakhona ngiboleka. Bavele bangishonele angazi ukuthi bayithatha plan. Bavele bakumbone. Benze njani? Ngingafika komunye umngcwabo mina ngiyagitshelwa kodwa umfundisi uyagida. Akhuluma phetsha makhana ukuthi umfundisi uyagida. Omunye mama bamjabhaza bamvala. Emngcwabeni wafika. Tshela makhana wafika ushaka.
bathi kwenzakalani uma uJesu ezalwa? Ngoba le nkosi esikhuluma ngayo ayidingi umnyango ukungena. Tshela makhanda ayidingi umnyango uzingena. Lithi iBhayibheli lami kwakunendoda okuthiwa uZakhariya. Le ndoda okuthiwa uZakhariya lithi iBhayibheli yaseyidala ikhonza uThixo. Imkhonza iseyidala. Yamkhonza even nalento kade ikhulekele ingakayitholi. Yaqhubeka yamkhonza. Kungenza kukhona lapho dala neminyaka ukhulekela into solo kawuyibamba. Kodwa ngizele wena. Thunywe kuwe. Lalela. Lithi iBhayibheli uZakhariya wayenonkosikazi okuthiwa uElizabeth. Lithi bobabili besebabadala. Lithi bobabili beseba ugogo. Ngokwewashila semhlabeni isimo sabo sasingasavumi. Ukuthi le nto abayifuna le nto abayikhulekela sekuneminyaka ayisatholakala. Namehla abantu mabembheka bathi lona akakhohlwa. Kunabantu enzele bona la isimo sakho nabantu base bakudiscourage bathi akhohlwa. Kanti umfundisi wami uJesu noma uNkulunkulu from the origin, from the beginning, uJesu uNkulunkulu noma ubuthathu bezulu noma uNkulunkulu wake wenza umuntu wamenza ngomfanekiso wakhe. Tshela makhanda umfanekiso kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu edala uAdam wayefuna ukwenza leyo nto ukuthi every day ntambama ezulwini nasemhlabeni kube into efanayo. Bekasuka uNkulunkulu esisihlalo sakhe ehle ayela kunomuntu khona afika ahlale nomuntu aqoqe naye. Lithi iBhayibheli uSathane ngoba bekenza iphutha lokuthi abe nepride. Ngoba uSathane akalalanga nantombazane akatshontshanga mali. Usuke waphakama wafuna ukusilinganisa noNkulunkulu bese uNkulunkulu wamqosha. Umemqosha uNkulunkulu wayidalela uNkulunkulu umuntu ofana naye. Tshela makhanda makhelwane umfanekiso kaNkulunkulu. uNkulunkulu uma edala wena wayezishuta iself. Wayefuna ukuzibheka esibongo. Mayibona wena wayesibona yena uNkulunkulu. Kodwa ngenxa yesono inkasimulo yayibu Adam. Tala sophengelo. Inkasimulo yayibu Adam. Yayiyo lebe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu izinto eziningi bekangasazenzi. Uma edalilwa uNkulunkulu wasibeka phambi kuka-Adam. Ingqondo kaNkulunkulu yayikhona ku-Adam. Uma ebheka iy'lwane wayezibona ngendlela uNkulunkulu asibona ngayo. uSathane wasirobha man. Uma kulahleka le nkasimulo kaThixo ngenxa
wavuleka amehlo enyama, wasibona engambathanga, wabhaka, wasifihla. Ezama ukuba ngoba ingqondo yomuntu iyamkhohlisa ifi nomnikazi wayo. Ubalekela umuntu ongabalekela. Angithi ke nabona ingane encane ibalekela isithunzi sakhe, isibalekela isithunzi. Lo Adam wayebalekela isithunzi sakhe. uNkulunkulu mayehla, uNkulunkulu bazalwane akavinjwa ukona kwakho. Nanoma wonile usehla wehla umuntu ahlukane naye kodwa wehla. Wafika lapha ku meeting place labadibana khona, wathi Adam, umuzo wambiza ngoba wayengamboni na. Ngizwile izwi lakho bese ngaqasha. Athi uNkulunkulu, Adam udlile na? Wathi Adam, ilo mfazi onginikeze uthatha iblame ibuyisela kuNkulunkulu. Inkosi ngabe wangiyeka ngento, kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi indoda mayodwa ngeke kulunge. That's why abafana abangakashadi la kufuna bashade, kufanele uhlanganise utete ungakashadi. Khona izinto ngeke usakholwa ukuzenza ngoba sewuqinile, inyama zakho seziqinile. Nginisize nonke, even nabantu abasha namantombazana, ayikho indoda enhle. Ungathi wena ulinda indoda enhle emishini noma kunezindoda, indoda uyayijuna. La madoda nibabona nithi bahle la, abafikanga babahle, bashunela abafazi. That's why manje senyathi umuntu uthatha isibanibani, hayi uchune unkosikazi wakhe. U-Adam ushift responsibility, uyisa kuNkulunkulu. Manje mfundisi wami, uma umuntu eselahlekele noNkulunkulu, uNkulunkulu wakhuluma namazwi wathi ngaze ngayisola. Kodwa eyisola uNkulunkulu wathi no, awuthi ngababulala ngoba lento le ayidala ngiyithanda. Ilwane uma sidalwa akusange kwaba ne-meeting. Izulu malidalwa akusange kwaba ne-meeting. Umhlaba nakudalwa akusange kwaba ne-meeting. Mara umuntu makudalwa yena, izulu lahlala phansi laba ne-agenda. Sihlanganise into yake yahlalele emazulwini. Okay, la sifunda khona ake sibheke ukuthi kwenzakala leziphi izinto ezenzeka uma inkosi yamaZulu izalwa. Lithi iBhayibheli before isemhlabeni kwahlela emazulwini ukuthi no, before yehla inkosi ake kube nomuntu oyehlayo ayopheva indlela. Wabaliqashisa lapha uma aqhubise bulawo. Ayuba
njengoba liqashiso lakhe ukuba aqhubise ulawo akuba engene endaweni engcwele yenkosi. Njengoba sila kukhona laba namhlanje kuyiqashiso lawo. Uyabona lento engiyiphethe la. Yaziwa yini ukuthi ngifuna ukwenza. Kodwa njengoba la anazi lutho. Naye uma e-attenda leyo nkonzo bekangazi ukuthi namhlanje iqashiso lakhe. Kunabantu la lengubo le kuzoba iqashiso lakhe. Uze ku-conversion kangamasi akhombile umuntu. Namhlanje uqashiso lakho. Namhlanje uqashiso lakho. Namhlanje uqashiso lakho. Namhlanje uqashiso lakho. Lithi Bible lami. I think ofuna uzama position because akusiphazamisana. Lithi mayingena phakathi. Ejwayele ukukhonza uThixo. Kanti akazi ukuthi amazulu amhlelele. Lithi mayingena wafike wakhonza. Namhlanje ezihlanu kunohlobo lwabantu esithetha nabo. Uthi yena ndimdala nokushasa mdala kuyokwenzeka kanjani? Athi uGabriel ndinguGabriel ongaphambi kaNkulunkulu. Cape Town awumncinyana wena. Kufika abantu abaphambi kaThixo bathonyiwe namhlanje ukuthi bazothetha kuwe, bazothetha kumemo yakho. Funda sesi. Abasizidenge isodana bebele ngenxa yokuthi bathandile, ingenxa yokuthi uThixo mayekhetha bayandawutha izwi lakhe. Ibandla lethu seligcwele history, lihamba ngehistory.
uThixo efikile bayayithandazela ipresence laba bantu kodwa mase ifikile bamelana nayo bakuthandaza athi yehla Thixo sidinga wena sifuna ukuba weseke uZakaria eqeda ukuthetha nengelosi lithi iBhayibheli waphuma engasakwazi ukuthetha kodwa into kade izele wayifumana uphuma into ayifumene but khona into futhi ngoba nokulima khona ukulima lesikhathi fana noma sidla isilo senkosi ukuthi abazalwane asiphili kahle sonke ubona uma kukhonzwa bayayiplana umuntu ako-MC but mase kudla isizwe senkosi lo muntu beka-MC last week uyaphila sidlulise usibuza ukuthi njengoba lo muntu izolo beka-MC mara nasi isidlo phambi kwakhe akavumi usitsha kwenzakale ntoni ngoba ungasitshi isidlo ukhona into imemezelayo ibandla uThixo uyafuna ukusebenza ebandleni abantu sesibabona bakhusi kudonga abaphili kahle khona izinto ezingakhambi kuhle shothi isidlo singadliwe sonke siyayifihla ngokuba uprogram direct ukuhlabelela ngisho even nasekhwayeni uma sebaletha isidlo bathi no uma uZakaria ekade ukukhuluma nengelosi lithi iBhayibheli waphuma wayesibukile uma ayesibukile ephuma lithi iBhayibheli lapho engasakwazi ukuthetha lithi abantu bamanga ukuthi wayathatha ixesha ingoba amasuku ayemvakashela futhi kunabantu namhlanje la emthunye kubo abazosho njengo-Elizabeth lalela uJesu mfundisi akabehle ezemhlabeni kodwa ngokwamazulu ngokweplani labo ukuthi kumele kuqale kwehle uJohana azalwe ngoba noJohana le ozalwayo lithi iBhayibheli uyoba nomoya ka-Eliya uyoba namandla kade aphezu ka-Eliya lithi iBhayibheli njengoba esangwa lo mfana lo uJona akayi uphuzi wayini lalela uma u-Elizabeth esekhaya kodwa kuthethwe enkonzweni kuthethwa nomuntu osekhaya onemmeke ekhaya funda 24 emveni kwalelobidla-ke Elizabeth umfazi wakhe wathabatha wazizimeza inyanga zanhlanu esithi ethethe inkosi kungebila eyangikhangelayo ukuba ibususe ukungcikivela kwami phakathi kwabantu le ithi yathatha ukungcikiveka shotana
kunabantu abanencikiveko. Kodwa namhlanje ngithunyiwe ukuthi inkosi ithatha incikiveko yakho isuse ebantwini. Ngoba abantu mabazi incikiveko yakho, nanoma kuyichance yakho bavele babheze incikiveko yakho. Kube yincikiveko enza ukuthi ungasakhona ukwenza inkosi. Fundiswa uPaul uke waba nencikiveko. uJehova emshaya ngomnyazi efika ku-Anani athi, Anani, kunenceku yami engifuna uye kuyo ibeke izandla. Ananiya wathi, Nkosi, ngizwile ngale ndoda kuthi nencikiveko ihlukumeza abantwana bakho. Athi uNkulunkulu, sisitsha sami engisikhethele sona. Kunabantu labanencikiveko. Uzimu namhlanje uThixo akabheki incikiveko yakho. Uzotsho wena uthi yenza njani inkosi? Incikiveko nesiZulu uhlazo. Kunabantu abanohlazo. UJesu mfundisi engakazalwa kodwa esibini sekuhlelekile ukuthi kumele kunabantu laba abanencikiveko uvela abathatheleyo. Incikiveko ivamisile ukuthi nanoma inkosi ikhomba umusa. Remember uMefiboshethi, David efuna ukukhomba umusa ngenxa kaJonathani. Uthi uZiba, Nkosi khokha, loyo muntu unencikiveko. Incikiveko yakho iyakwenza ukuthi nanoma ufuna umsebenzi, uSathane mabathi bakhuluma ngegama lakho aveze incikiveko yakho. uNkulunkulu kunabantu abathwesa izinto la ezinzima bethi befuna ukubaplana. Abanye ngoba basabambe kuncikiveko ya-2010 bathi akame kancinci ngoba kusanencikiveko nayo. Kunabantu la uThixo avela kukhomba umshado. Ubrother mayefika emishini fika wathi, hayi brother, unomntwana lo unencikiveko. Abantu abanencikiveko ndabidabhazi vele umuntu athi, ngiyamazi ukuthi inkosi yami, athi umuntu athi ujabhaza uthenge imoto. Bathi abafundisa bathi siyambongisa avela athi mali second hand. Bakuzile bakuthi enjani? No, incikiveko yenza ukuthi uma abantu bemthanda bakwenza abantu ungatsheli, ungadleki, ungamkeleki. This one, in India, start with so simple. In your last situation. Oh my God. See, I'm sure I'm a good preacher, Mama. If I can tell you my testimony, I have seen God. Being a doctor, na pass metric, the miracle. Down from the school, and I full grade 12, I'm full of 4 years. So long with their fail. Woman fail, Martin and Apuma na 5 subjects at how near the school. Over the Mundo take side, they are called to generate money. Lalela,
Ndahlangana nalo mama unkosikazi 2016. Uma ngihlangana naye sa propose naye mission na propose wanibuza ukuthi unayo umatric na nathi cha akunayo. Mission bebangifuna ngo-12 ndafika ngo-10 ndafika nda-intercede for 2 hours ndathi ngibawa umama mayefika apha anganibuzi igama lesiNgisi elingalazi. Wafika umama the time sase umuntu omutsha bengikhonza uThixo ngathi andinayo into enibhizi ngayo. Uma ngiya kwa-department ngoba athi unkosikazi kumele ube no-matric, ngaya kwa-department ngoba besenilahle nama-results. Uma ndifika apha bathi ufunani ndoda, ndithi ngibawa ama-results wami aka-matric, ngifuna uku-write matric. Bese bakhipha i-statement lapha bathi ufuna ukwenzani ngoba wena imatric wayipasa kudala wena. Uma bekhipha i-statement ndabona ukuthi kune-subject engingayibhalanga abayifake lapha ngephutha. Ndabona ukuthi mhlawumbe lo kade phansi efake ama-subject wayelele waphazama wafaka i-subject eshoda waphuma i-higher certificate. Ngihamba nje ngino-matric. Uma efuna ukwenzela wena aniswali iBhayibheli uThixo i-mathematics yakhe ayithi 1 + 1 is 2, ithi 1 + 1 is 1. So ngamanye amagama uma efuna ukukhipha imibezeka yakho isimo sakho akenzi ngokusho kwabantu. The time ngisafunda mfundiswa ndani isidomnyana eklasini. Uthisha wabhala lapha ebhodini athi do not copy this, skip 2 lines. Ngayikopa ngendlela e-right ngayo. Iklasi ngabona lisebhokamu langihleka. Ngangalazi ukuthi uma lihleka lihleka uJosefa walo. Laughing stock. Umuntu ongafundanga. That is why bafundiswa the day yemission kunkosikazi yathanda intombi nakuye emission before ngiyakuyo yafika nentombi yandala nani sena ukuthi ndisiphathe kahle ayithi intombi ezanala yangala ngahanjelwa inkomo ngoba kunzima bathandekayo. That's why kufanele insizwa mayemission indoda ubrother kufanele akhanselishe abe ne-room for disappointment. Wantata nawe ekumeni road ngahlala phansi iy'moto zamshayela obheka lingazi ukuthi uThixo uyala ukuthi le ntombi ngiyithathe ngoba kukhona engcono andibekele yona ngoba yena umefuna ukwenzela wena uyakungenisa ebuhlungwini wayefuna ukuvikela wena unga-understand ukuthi ubuhlungu obunjani kanti kuvikela wena. Ndahlala 3 days nangathi nokuthi ngicela ukufaka ngoba isikhathi sami sesiphelile. Cela nginikeze 5 minutes akuphindayo. Lalela, kunabantu uJehova namhlanje uzele bona ukuthi njengoba thumela uJesu ezemhlabeni kunabantu abane-emergency. Kunabantu abane-emergency uThixo afike la kule convention angeke baphume la babuyele emakhaya ingakisabi
esena 6 months sibona uGabriel uyehla tena babenanya uthi uGabriel uJohabulo uZakaria ungasaba kwathi uGabriel uma efika kuMaria uthi nayi language lahle usathanda namama nami bemlahle kwekushaka ngempela ngizomshaya uthi hello, we're not highly favored. Uthi Maria uyamanga ukuthi ubingelelo kunjani. Kunabantu namhlanje ingelosi yabo ifikile ukuzobabingelela. Hello, highly favored. We're not having much.
That is why our concept of the loss begins in the real time, not yourself. Tell yourself, Unga me, Unga. Moba, because you got yourself, lead a soul, and anyone else is in the soul. So I could never gas in the soul, could never gas everything in the soul. Who said, what's it? Who has a name? Oh, Jesus. Oh, Jesus. The Bible. What Maria? Who wins a Gagansha? Boba and the accident. Yati the loss. Moyo imwe. Yakusibe. What Maria? Before a pendulum. Let you kumula. Cousin wako Elizabeth. Set them down. Kuna bantu Jehova azofaka zamabona wayenze na wena athi kumbula uma kusibamba beke nje kodwa manje sekunje Maria Nkosi bani amazing awenze